Kita ni Marituyang kwarog. Agtil-tiliw manan iti mano kasi daendaken ni Badong na. Yay, nagpartak ato maray ni Nanatuyang aw. Ay, na, tinukmaan nandiyan upa. Natukmaan na dagaos. Bili, baka talaga ka ni Marituyang. Naglaing agtiliw iti manok. Natiliw na adagos di manok aw. Talaga tumitiliw iti manok. Ay, imbagda pa'y. Manok manan ti si daenda kinitataba daw. Ay na, nagmayatan, abiyahan. Hindi ko na nasisilayan. Oy, Badong! Sika... Anyat arabigam dita. Ay, kat nakatugaw ngagkan-kanta ah. Ay, natiliw kon jay manok. Napartik pa yun. Ay, kat nasaya at ano kasta? Ilutom nga roden ah. Si kamutan ati mapan mga laiti isagpaw ko apapaya. Sige. Panak nga roden. Chip. Agdag suksukit iti bunga ti papaya ije oh. Aywan, ninsamot tatabadong dayjay. Wan, isungag pa isaw, Chip. Mula na aya dayjay papaya. Adamat aya, mula na papaya. Apay nga rod ngagsuksukit iti bunga ti papaya. Nagpakada siguro iti akin kuko ah. Ha? Nagado ti sinukit na aw. Purusan nan samot amin na bunga ti papaya. Ay, sos, tidakas na. Numaamuan ti akin kuko ah. Ay, sigurado nga agungot akin. Nagadunday to inyawid mo apapaya. Adda na ata, adamet na loom. May salaang tika sa pula. Anya ti kayat mau, isublik ta kita. Nangalaam ka dagitaw. Sinukit ka. Nang sukitam. Dita. Dita ka ruba? Wait, psst. Hindi ka man nagtagtagare. May salaang tikunak ngalaam. Nagaduma day tuyan. Ay sus, nakabasol ka manan. Ha? Day talaga nga papaya, nakabasol ka. Ay, adan tuman mangireklamo kang kan. Awan, unay lagat at danag man. Apay anak ko nam nga awan, kat saan mo matamula da ito'y sinukit mo apapaya. Awan ti rumba nga pagdanagam, tawan ti nakakita kanyak. Sigurado ka nga awan. Wen, awan. Iswa relax ka lang tuyang. Hala, ingkalutuan ng dayta, tas si dayantan. Darasam, tanay, I'm hungry na. Day, Marituyang. Anya day tay gamaw. Malukaw maray. Nagparti kami kin ni Badong ko iti manok. Umay kayo man tadigwan kin ni Kapitan. Ay na. Agyaman akmare. Adda si daun men ka ni Enteng. Ay maray, isublim day tamalukong ko ata nangina day ta. Ay wen mare. Di ka kati madanagan. Isublik to. Ayan na nga, iti karniti manok. Ape ngay, kiwar-kiwar mat day ta impadigo ni Marituyang. Puro mo't papaya, ti makit-kita. Ay wen. Ayan ngay ngagpaiso jay karne ti manok. Awan mit. Puro papaya, ti impadigoda. Ay kat ano santan ah. Ay. Pili ka pa ilaang may. Kanya pa'y nga, uwinin ah. Tinula apapaya day ta impadigoda kadata inteng. Ang anya ngay ngarod. Si daan talatan ah. Saan pa'y analoom ah? Hapre pa'y lang. Anya hapripe ngay bagbagam dita ka ba daw? Awan mare. Day tamot po ti papaya amula ni bakit inga ti tantan awam. Saan mo't amare? Ibagbagam sa matasan pa analom. Ay, saan mo't amare? Hapripe kung kunam. Saan nga raw? Mula ni bakit inga day ta. Amok ah. Ilaklako na ijay ilay, taimbag lang nga day gatang na iti bagasda. Aya! Iso ano planom ti mangala iti dayta, ay ipakadampay nga umunakan kwa na. Ew! An-anwag ka ma? Sa anak mo tamang mga niti bunga ti papaya? Ha? Diyak kayat na ita prutas! Ew!
Aw, Napaliw mo ni Tata Badong. palpaliiwag pa ilaing. Nay, sisiimon na di papaya. Ay, kaslakayat naman ang ti agpuraos. At dakat na loom na bati abongan na. Isunsamot ti mapanaalaan jay. Paniiwan talaing no niya ti aramiden na. Apay, di tapay lamapan ni reklamo kini Kapitan. San bay? Bayan ta, adya aking kuko at mapanagreklamaw. Ni bakit inga ti akin kuko iti dayta jay. Imbis ko mangagmula, mate. Ni, day jay. Day talag sisiim iti mula ti akin mula ti aramidon na. Di mo raramiden day ta, agan eh. Ay, talaga saan jay. Ay, kababain day tang aramay. Mare, nadamag mo nga agreklamo ni bakit inga. Apay nga reklamo, Mare. Jay kanu bunga ti mula na papaya. Maibibos. Anya? Sangapulo kanu ide. Ita, taltal lumatan. Na, dayjay matay sisiiman ni Kabadong. Di mo ibaga. Ani pari badong tinangala ka dagiti bunga dayjay apapaya. Jakmat kit di maibaga, atawan pamanagnak ko. Ngam nasiputak nga minakit kitaan na. Sa umisem-isem. Kan adapay nangag ko ngayong bagana. Maluluuman. Kunana. Naa. Ay, pampanunutak nga ron, Mare. Tapi nadigwan na kami ide ni Mare tuyang iti puro papaya. Aya? Iso ang mapagsisilpok ti amin. Ay, kaslamaman. At talagaan ni pare badong tinangala iti papaya. Ay kat, isil po mangarudan na jada dito'y panunod ko, Mare. Ay kat no pagsilpuan ta. Nilatan pare badong ti rumwar asospek. Wen Mare, iso talaga. Kanya nga iti makunam tuyang. Mapan kusukitin na, dagiti nabatbati pa'y apapaya ije po na. At dapay aya imbatem. Inal daw ko nga rod akit kitaan. Darangidangan dan kahit iti napalabas ngal daw. Di ka lamabaing. Inalam lang aruden dagiti bunga na ide. Alaang pay laang may nabatay. Okay. Numatiliwan da ka ngay. Dakes ka manun kin ni Kapitan. Kumparik, mate. Na. Papanam ngay. Ay kat in nagsukitin aji nabatbati pa'y abunga. Adda makakita kan ka. Awan, danag mo na ya. Na, Che, pinuros amin ang nitatabadong niya bunga ti papaya ni Bagat Inga. Wen nga raod, nakita ka, mate. Nay, ay, Che, duwata makapanagdag. Katuan, mate. Talaga saan asim mardeng ni tatapadong? Aging ga di na maibos dagiti bunga ti papaya. Sana nasaya ti raramiden ni Tata Badong. Ay, talaga saan, Che? Di mo tultuladan. Apay ko matuladag, Che. Agmulag mo ta iti papaya, no kayat kaw. Mas daawa. Tanapukaw magtantay bunga ti papaya ni Bakat Inga. Awan na ba ti Apulaos? Awam matan. Idi kalman, adda. Idi makariing nga kitagsapa. Awam matan. Ay kat sigurado nga da nangala Jakmat na si puta na no asino tinangala. Adda suspet sa Maray. Ni Kabadong. Ay, agpadpada ta talaga iti suspetsa. Urayan ta ang agreklamo ni Bakat Inga. Angkay, adda ni Apong Inga di tarwar. Umay ka no agreklamaw. Ay, pastrekan. Nana, sumber kayaon. Kapitan. Ay, kastamat kan kain na bakit. Anya ti reklamam. Ang lang kakawit ti bunga ti papaya. Si kapay mo't abak-bakatan ti takawan da. Ay, di dalamasyan kan ka. Gagito kakaro ba, Kapitan? Talagang awan na sila. Uray mula ti bakit takawan da. Ay, asin nga tayak ti nagtakaw kadagiti bunga ti papayam. Angkal, Apay, ingat nga tumutan ti imam. kayat ko nga rod ti agrisite.
Anya day ta i-recite mo. Amok no asino tinangtakaw kadagiti bunga ti papaya ni Ina Inga. Ah, Ay, naglaing kan nga apok no amam. Ibagam nga roda ni tisangwanan ni Kapitan. Awan sa balay, no dini tatabadaw. anya? Nakita mi kiniganay, asinukit na dagiti bunga ti papaya ni Ina Bakit. Ay, naskin abayadan na dagiti nala na abunga ti papaya. Ay, agyaman na, kapok. Nagsaya at ti pa nagpuspusom, tempod nam kinakikam. Marituyang, agdaman la damagakan ka. Anya day ta, Maray. At inyaw awid ni Badong mabunga ti papaya iji balayaw. Ha? Napan ngamin nagreklamo ni Bakit Inga iji barangay hall. Asinaw tinreklamo na. Ni Badong kumanan. Nikat di ka agungat Ay, sana ka makaungag. Apay nga ron nakabanikas ka ngay. Apay, dakas nagbanikas ak. Jar mo mga minti agungatan. Talagang agungatak no pabasulan nyo ni Badong ka. Agdamdamag aklaang mat. No kidad da mapukaw, nilata Badong ti pabasulan nyo. Apay, anya launay ay ati pagkitkitaan nyo kan kwa na. Agaalay ti saan na ko kwa, ay madimot ati kastang aramid jaw. Abay papasulan da ka ng alay ti bunga ti papaya. At pa managnakyaw. Agtal na ka. Ay, sana nga agtal na. Yan. Tadyak kayat na ito nga aramitin nyo kanyak. Agpabasol kayo kitain. Ada nakakita kun ka. Awan, Di mo ipilay. iruwar mo da kita nakakita kanyak. Nuadaman. Kwarog! Anggal! Isunatin nakakita kun ka. Nakita na ka, tatabadaw. Amangan mo't ano, sana siya tinakita yaw? Sika talaga, tatabadaw. Na, Namintaluda ka nakita. Muna nga peso. Mamin ano na nakita na ka tatabadong. Nangag mo pare. agul-ulbod laeng dagito'y atanod mo, pare. Abay, patsam di magbagada. Wala ta nakita da ka nga ron. Saan nga rod apod na, pare? Nakita da ka nga ro tatabadong. Na, Kanda kas ti agululbod. Bayadam di bunga ti papayan di Bakit Inga. saan ang agbayad? Tawan in nalalak. Dagito'y nakakita at tanod mo, awan mat pamanagnagda. Nalaing dalaang agaramit iti istorya. Oy, saan kami nga agar-arami dito istorya? Na, Budno ti bagbagamay. Nakita da ka, tatabadaw. oh. Nakalusot akong tuyang. Awanen ti basol ko. Anya? Dinipinsa akto'y bagi. Nga oray si ka, tinangibus ka dagiyay bunga ti papaya ni Bakit Inga. Shhh! Di mo pigpigsahan ah. Mangagda ka. Talaga mat nga main asika tinagsukay. Pinigpigsahan na kitin. Uy, aguli magkaman. Ay, mabainak ba daw? Saan anasaya at day tangaramid mo? Stop it! Nasaysaya at numangag Na- ni Kapitan daytoy ngay bagbagak. Talaga mat nga main asika tinagala ka dagiti bunga ti papaya ni Bakit Inga. Na, talaga kayat mo na may baludak tuyang. Una, tapnog nakam ka. Tag-istoryaan na kan ditarwar. Uray siyak may ramraman. Na, nagsidakin nangan kamay. Uray, mabainak ka talagan ba daw? Sumarte ka nitan. Kapitan, Apa na sa pakangay may diti barangay hall. umay ko ipudnukan ka. Ani badung ko tinagala ka dagiti bunga ti papaya ni Bakit Inga. Sabi ko na nga ba Mabainak nga minon, Kapitan. Iso asyakon ati imay. Imbagan kata mumtagbain. Ni pare Badong, poskol rupa. Ay talaga mo. Nakababain at talaga. Pagmulta at manday ta pare Badong. Aray, anuag ngay dagito'y abokal ti papaya. Tangay di mo kaya tagmulta. Imulam dagita tapno saan kan nga agala iti bunga ti papaya ti sa balay. Ay kwa, binayada kon pare. Mahilig ka iti papaya At, Basta, surutim timbagak. nagsango kami ni di barangay hall, pare. Si Si sasango pa'y ani marikwanang. Inyawat ko ti bayad ti papaya ni Bakit Inga.
Kan nagkidawak mo na iti dispenser kan kuana pare. Ay, basta agmula ka iti papaya. Na, Wano anya pa'y dita anating. Wano prutas. Tapno saan kan nga agal-ala iti saan mo ako kwa. wanan pare. Ikan kanto nga rod nagbunga da. Ay na, tatabadong. Saan anasaya at ti agalalatan iti saan mo mat ako kwa? Ituloy mo tagmula, tapno agda apikan. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga ingkam ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo anay Kapitan Enteng. No umay dito ni Armata. Bain baga. Ibagam ama panak ejitersi na ni Baat. What? Na, asino mat nga aram matabain baga alablabidam? Sino pa ko ma? No din ni kwarag. Ni mat Baat. Ket isumat ni kagawad kwanang. Oh. Anya? Nakmatsarakan ni puro butaw. Na, Tada na patag-unay nga ibagak. na, asino man ang data apuro butaw? Ni para ba dong? Anya? Ay, ang mga anya man ti pagturungan day ta nga ibagbagam Inteng. Ay, tila ipampanagan mo kadakwarog, marikwanang kan paribadong. Isugarot ti kayat ko nga ipanagan ka na ko na. Ay, makaamo ka man laangan, Inteng. Itay payakas lad daw rurayam kabadaw. Wine, urayag nga ron ni Piklat, kagawad ko na. Nay, asino day tapiklat? Awam matamok nga agnagan iti piklat dito'y lugar tayo. Asino pa'y kuma, no di adda Piklat, iti igid tingiwat na. Apay di mo amaw. Asino nga rod? Jack nga rod amaw. Kapoy ka nga ron no di mo pa'y lamaw, kagawad. Ay nasaya at nagtungpal ka iti nagtulagan ta. Pare puro butaw. Ay sti! Pare pa dong kunak ko ba? Anya ti kinunam, pare Enteng. Puro butaw. Ay kwa, nailaw anak laing pare. Tapno amaw. Pagsasauday jay ti hapon. Puro butaw. Kasta ka day, pare. Wun. Anya nga ti bagam kanya, pare. Amaw. Sika man ti dadaulaw. Kadagiti agsusugal jay daya. Pangaasim pare isardeng yan to agsusugal. Ha? Amumod asaan anasaya at dayta. Wey, namok day ta, pare. Mabalin ka rin, pare. Asa akong tulang isardeng, no masubot ko dagiti apak ka. Ay. Nagkunamat ang mabalin. Kaya't mo man kan saan, paray. Masapol nga isardeng nyo ti panagsugsugal yaw. Madiday ta, pare. Anya?
Si kamot pare. Uray, tay kanto iti baratom pare. Ngamdakal ti balatong kanya. Weng. Ay basta, isardeng nyo pa lang day tak susugal. Narigat day ta pare. Hey, nagkarumitan da dya piklat. Nagrigat ka sarsarita. Masurunak. Na, Pay, piklat kun namatan kini kapitan. pudno mate. Saan aya nga dapiklat iti igid tingiwat na? Ay na, masuron kan samot kini kapitan si Kabadaong. Wain, masurunak. Awan kidi at ipakisama da dya nga inteng. Kaputa iso ti kapitan, kunamot lang asinaw. Taapay aya nga main. Una, kapasardengan nakmutan iti panagsugsugal kaw. Kasa no pahitan ngay, ang makasubutang iti abak kaw. No pasardengan nakmutan. Ay, panagkunam ka day, sigurado ka ang mga baka. No para kanya, husto ti kunan ni kapitan. Isardeng munday ta panagsugsugal mo. Agyaman kakit di taibagbaga na ken kaday ta. Itayak pa dito yung agur-uray kada kayo, Anggal. Nagbayag kayaw. Nagrigat nga ron akasarsarita ni pare puro butaw. Ay na. Tumulok matlagayam. Ng parigatin nakpailaang matiluko. Ha? Ala kayo, Anggal. Sigurado aguraan na kayo ni Tata Badaong. Numamuan na akas ta timpanagan nyo kan kuana. Isa na balik tagpaisumit. Ha? Gapo iti kasusugal na. Binaybayan nan ti bagina. Iso nagbalinin akas lahangar ti abaga na. Yay. Gapo iti kinakutong na. Iso abagay na ti alias na akas ta. Aya? Nasaya tadakan ko araw. Kahit ko, kumplito kayo amin inton rabi nga gronda. At naman ang dagitag susugal dita nga uri rabrabi. Siputan nyo ida. Ariglado, Anggal. Matiliwan nyo. Si kamot kagawad ko na. Ibagaman ka dagiti padam awi, mens. Tagsipot da. No da makita da nga agsusugal. Agtitinulong tayo amin. Kauamat, kapitan. Ay, Di kay kadagdanag. Aramidan may tibilin mo. very good no kasta. Basta po na mapasardan dagiti agsusugal. Akakadwan ni pari pa daw. Rumbang lang Ado dagiti babae nga asawa di tangag parparikot kadagiti asawa da asugadaur. Oren ba't dagiti babae ang asawaan? Agsusugal damat. Asino kumamangay, kapitan? Sige, dito'y tayo amin nagbibinggaw. Babae man kin lalakay, mabaling. Basta da kwarta na, apagsugal na. Wen kakadwa. Ay, ket no mabalain, liklikan tayo pay laeng tinaariwawa. Tamangan no adda makadlaw iti aramiden tayo ditaw, ket ipulong dakin ni kapitan. Wayne, ni Kapitan Piklat dayjay kakadwa. Oy, Kabadaong, oy, Kabadaong. Bisa ka madong. Hala, isaga na yaw, dagiti cards. Tamang rugi tayo. Unakon ka. Ha, Adda kayo manan dito. Imalis kayo manan iti pagsusugalan. Agalwad kayo amin ni kapitan. Ipulong kayo. Na, just kimo dayto atinam. Hey, agsubli ka dito! baybay among. Di mo ibaga ang makiapa kakin ni Tinong. Kapitan, Eh, nakita no sa dino ti pagsusugalan da tatabadong ken nanatuyang. sa dino? Ijay abanda, kapitan. Ibagayaw ka dagiti tanaw, tamapanda tiliwon. Naskon na mapasardeng yu ida. Dayta pagsusugalan, timangmangted iti parikot mi nga agasawa. Kanayon ang maabak ti asawa. Sige. Tayawag ko kadagiti pulis. Tapno reden da dagita. Nasayat no kasta, kapitan. Dandaning tuya. Naimbaglaki day, tapimanaw tayo adagaws. Tano saan? Natiliw tayo kuman, kadagiti kamang ti pulisya. Wan nga raw. No di mun tumot ngamin kayat nga isardeng ti panagsugsugal mo. Kaya't kung nga rod amasubbaut nagiti abak kao. Lumapasamak day ta. Sige, sumardengak taon. Anya?
Isardeng mo kitdeng ti panagsugsugal mo. Ay, di ka man to yan. Tauray si kakit makisugsugal kamay. Wen, tagsugsugal ka mo. O, di duwata. Ay, salbag mo da tinaw. Kunamlan asinaw. Pahiman. Sayang, Uncle. Awan tinaabutan mi kadagiti agsusugal. Anya? Nadlaw da gusti ipapan mi iti ayanda. Kadwa mi pa'y dagiti pulis. Ay, sayang. Saan na bali? Ada tumatlaal daw nga agpulo dagita. Sigurado nga umalis damanan iti pagsusugalan da. Di usardengan ida. Aging nga iti di da matiliw. Naimbag, tanasabat ka. Tinaw. Heh, Ha? Apay, tataba daw. salbag ka. Man nakibiyang ka. Ha? Di ko nayo, kabutan kayaw. Nang runa unay kin ka. Tinaw. Ha? Sige, tataba daw. Labsan kayo pa'y dito. Ay, aguray ka. Tadyak pa'y nalpas. Salbag ka. Balagan ka Tinaw. Pasensyaan ka iti naramid mo. Ngamiti ka nito nga ulitan pa'y ti mapan agipulong kin ni Kapitan Inteng. Ay, Kapitan Piklat, gayam. Heh, Kat, anya, tataba daw. padukot ka, kadagiti kakadwa. Sada kanto ikalay, asibibyan. Tandaan am dayta. Ha? Anya? Kapitan Piklat! Kapitan Piklat! Ni. Tinaliyaw nakmag. Ngam. Pulos adinak sinungbatan. Apay nga ta? Idardaras ko man timag na. Kapitan Piklat! Kapitan Piklat! Mabitlaang! Siya ka di? Wen, Kapitan! Adda ko maibagak kada kayo. Hey! Tagko na nga awagan nak iti Kapitan Piklat. Tinaw. Ha? Isumat nga minti ko nada palayaw-yaw, Kapitan. Asinaw, tinangibagakan ka? Ni tata ba daw? Anya? Tulungan na ko Kapitan Piklat. Kapitan Inteng. Binalaagan nak ngamin ni tata ba daw? Ikalidak ka no asibibiyag. No ulitag pa iti agipulong kada kayo. Anya? Nagkunamot apiklat ti may sanagan ni Kapitan Inteng ka ba daw? Apay di yamaw. Kinoy suday ta tinagan na amay sa. Gaputan da Piklat, iti abay tingiwat na. Kasta aya. Ay, uwang gayam. Nanano ka no aya jay subil ni Kapitan. Gapu ka no tanarawat iday, ngagsida iti sardinas. Ha? Di na kano na oray ni nanang na iday, anang lukat iti dayta sardinas. Iti kwan, isaw tinang lukat iti sardinas. Sana pinulutan. Kalpasan na, sinilamutan na pa'y. Dayay, naiwa mo tayo, ti subsub na. Anya ti sarsaritaan? Pare? Ito ni Kapitan. Ha? Awan pare. Anya nga awan? Nangikuman ng bagam. Salbag ka. Ha? Tarabitab ka, 5 lalakyan ka. Basol mo, naapay pinanagan dak iti Kapitan Piklat. Ha? Minsan pa amang ko nga ibagam ti Piklat. Iwasawas ka, tapno uray dumanon ka ijibulan. Si kantumag namin ka ba daw? Ambom Inteng, mas sikat pa yun ti awag dagiti dadumaken ka iti Kapitan Piklat. Dadi aparibadong apuro buto. Iso ti aking basol. Iso ka ti magibagbaga iti palso anagan. Suron ko. Dagiti mitsalbag at tataaw. Mabatpati damat. Ay, mahilig kan tumot ngamin amang berngas iti padam a tao. Anya ngay ita, disikan ti binirngasan da iti Kapitan Piklat. Saan na da ita? Adda pa'y pasurot na nga istorya. Kas iti lata ti sardinas kano asin nilamutam. Ay unay kan. Masurunak iti dayja aparibadong apuro buto. Maminsan pa'y nga awagan nak iti Piklat at disnugan. Masuron ka? Kat si kamot tiim mo na anang birngas iti pada matao. Ay, uray! Jaket abir-bir nga sandaklatan. Amaong ba daw
sikat ti pabasulen ni Kapitan. No apay nga awagan da iti Kapitan Piklat. Piklat. Apay nga min aramid mo ti kasjay. Masuruna nga min. Ket gapo ta iso ti Kapitan. Iparit na matan ti makisugal. Saan mo ta mabalin Kahit binir nga sa matan iti Piklat. Gaputad da Piklat hingiwat na. Wain, tapno patas Apay, Jack Amaw. Puro butaw, ti iberbirngas namot kanya. Ay, naglahalaingan na ngay. Isulayang tinalayang abumir nga. Kakadwa, sumungad ni Kapitan Piklat. Peso. Dati na Kapitan Piklat. Kapitan Piklat! Ay, aguli kayo, kakadwa. Hey! Narawat ka no iti sardinas, idi. Hey! Nay. Salbag kayo! Nagkuna nga awagan dak iti Kapitan Piklat. Ay ko Hey! Sardangan dak nga awag-awagan iti kasta. Kaya tuta Piklatak deta mugmuging yaw. Ay na, Inteng. Ammom ka day. Si Kaitan ti pagsasaritaan dagiti tao dito barangay tayo. Gapo iti inaramid mo. Ay, mangibabain ka. Sino mat ayat isaan nga high blood? Siyak ni Kapitan Inting. Ngam awagan dak iti Kapitan Piklat. Jakmat itulok Anya. Sukatan dakit din tinagan ko iti sa bali? Hindi pwede! Ay na. Ado asinsilyo, tinabak ko itangal daw. Nagadaon. Inabak ko iti tungay bingo tuyang. Wow. Paisaw. Ado ti coins asinabok mo. Wayne, mapanak iti tersina ni kagawad ko anang. Tainak ipasukat na gito'y asinsilyaw. Kalpasan na, agsubliak to man hindi tao Kit ituloy ko ti makisugal. Bareng masubot ko, dagiti abak ko, iti kalabays. Anya, saan ay delikado ti kasta? Ang mga nuad da makakita kan ka. Kat surutan da ka iti panagsublim di tao. Ay saan, tuyang. Dinto mapasamak da ita. Tanasiputak akanayon. Nang runa, kinichip ko araw. Angkang, amo ko no sa dino ti pagsusugalan da tatabadong kandagiti kakadwana. Baga mo no sa dinaw. Ta ipakaamok adagos kadagiti pulis itamatlaang. Kita ang matilaing ni pare badong. Wanang kail. Sapay ko matamatiliw dan. Tapno agi karo na dya pare badong iti pagbaludan. Iti kasta. Makabalisak iti panang birbirngas na kanya. Iti Kapitan Piklat. Pare, ay na, kasyan nakadia pare. Tulungan nak. Ibagam ka nagiti pulays. Tasanda nga ibalod pare. Diyak kaya ti may balod pare. Anya ti bagak edikan ka. Kunak nga isardeng yun ti panagsugsugal ya. Itagpatulong ka kanya. Kapitan Piklat! Ay isti Kapitan Inting gayam! Ay sumardeng kayo umat ang mga awag kanyak iti Kapitan Piklat. Saan nagaputa da basit a Piklat ka? Kat kastante awag yun. Wayne, parinteng. Kapitan. Wayne, Kapitan Ninteng. Ikarimay, saanan paray? Nasayan. Kang runaan ti amin. Isardeng yun ti panagsugsugal yaw. Ay, di kay ngamin agsisinuron ka barangayan. Tada kayon tumitlaang tagtitinulong iti tiyempo ti pariko. Ala sige, didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi da tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies
natin, di paborito tayo a barangay captain, ni Kapitan Enteng! Well, kumusta kayo manan, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin ngawan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y matlaan agbaliw, at to'y manan ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya na adaw manipod iti dinto agkupas apadas kan pakasaritaan to'y kakaisuna. The one and only abida tayo ani, Kapitan Enteng! Naimbag ngagsapa maray. Ay, itaman pa'y maray. Maikawak ang makakita kan ka dito istor ko iti kastoy ngagsapa. Takulot tabok mo. Ay, thank you, maray. Apay maikawak hangay. Una, ta nabayagan day di pagriingam ti umay agtugtugaw ditoy. Si kamay. Idi day jay. Wen nga road. At dagatangam. Utangam ko nam Ay, maikawak at talaga. Nabayagan na di kay mutang. Sakit ita. Pangbusat pa iti panagutang mo. Pangbusat? Kaya't mo asawang. Awan pa'y imay gimatang aging gaita nga oras? Awan pa'y takaluklukat ko pa'y mo da ito istor ko. Sikat ikaunaan nga da ditoy. Alakot. Saan abaling harudang? Narigat mo, no ti utangak timang pamalas iti agmalam iti negosyaw. Sige maray, tay nakman agsapol iti istor ang nakapabusatan iti lako da. Ay maray, mabit lang, di ka pa'y pumanaw. Inton maminsanin maray, kababain mo. Ni ay. Itaman pa'y. Ingam nagpasugnod sa amon tan ni Marituyang. Nagsubling tan ti sigod a kasasaad da. Analablabos pa ingam sang kasapulan, sang kasaan. No kasta, di nakapinautangan. Saan tagasumot kaluklukat na ladya istor na. Utang ada ako saan, oray asino ba't Ala, agbilang kan. May sako namon. Madin sa tikasta, bataw. Anya maday. Gaputa di pa'y nakabusat itila ko na. Saan na niya agpautang? Basol mo ayan no si kati kaunaan iti sangot ti istor na idinang lukat. Wad matkit di Agbilang kan ko naktumatuyang. Narigat ti kasta nga aramid ti tao. Kaslag na nayon niya awan kasapulan na itipada na atao Ay nairanra na lang arod mo't asyak ti nakauna ijay. Saan na day tati punto? No di ka ti sana panangan ti tao nga umasidag. Kas iti napasamakan ka. Bagas asa nga kilo lang matdi utangan kuma. Ngem gaputad di nakapinautangan, saan kan ang nakaapo iti pamigatan? Saan kan ang nakaluto? Kayat nasawain, saan tamutin nga agarmusar? Ket gaputa saan ta nga agarmusar, makaalatamutin iti sakit nga ulcer. Ket no adamot bagas ta. Iso asaan anas ka no di nakman pinautangan ni Marikwanang. Kas pangarigan nga rodjay imbagak. Sabagay. Ala, bayamon. Amutaitan. Amutan no anya dagiti tao at talaga ang maikari a bumarangay. Uwan matkiti Sakto mamay ti mapaninton bigat. Mas daawak lang abingkan ka. Apay manay? Anyat panggapuan tangay, anapan agin uutang. Saan lang agin uutang tiga po na tuyang? Amumot daytan. Kahit nakita, no damot lang nakapaskil ijayay. Ay, awan nakitak akas itim bagam. Iti ngay sa bali nga store anapanam, ada nakitam. Awan ba? Agpapadada nga rod Agasam. Agibusan titaway ngem awan plaka tinigusyo da. Madiday ta. Panawin na yung tapno aggaraw dagiti komun tao amakon ko na. Aguray ka ba daw?
Anya ka di talaga ti kayat mo ang maaramay. Apay ababaunin nakmatan amang sirip iti unag ti amin nga store. Tapno amwak no adda nakapaskil apapel anagapo ijay munisipya. Wala. Tapno maamuan no legal matla tiniguso daw no saan. Aya. Wayne. Amom to yang adumat ka, tinaadal ko iti panagkuykuyog McKinsey a sekretaryo ti asosasyon tayo. Mayat ang arod no kasta. Naskay nga da permit dagiti aglaklakaw. Tanuawan, panangloko dayjay. May samot akita ti panaggamrod iti padataaw ti kawan permiso iti panagnegosyaw. Talaga gayam nga adon tiyam mo mabadaw. Maipanakal kan. Hey. Lumbang lang. Agmulmulan samot daytoy. Uray siyak kas itim bagam. Kaya rigan mo ti panagmula ter aramitan. Umad adaw ti mangidayaw iti kabaila kas pangulo iti gonglumi ababae. Panyamot nga iti kahit mong aramidan iti masungad nga daw. No kabailam ton ti agkandidato para kapitan ti kabildatan. Kabailak tumutang ti agkandidato para kagawan. Ay, ambisyo sa kamot lauray tuyang. Naa, di mo sawan ti kastaba daw. Adamat kalintagak nagserbay. Agsinsinublat mutlakit din damari tuyang kan kabadong nga umay agsirsirip dito istor. Apay nga ta. Mga no agkit-kita da iti mabalinda nga utangan. Awan samot plano dan nga umutang. Taada kwartadan. Anya nga ruti umay da sirip-siripan. Dayta nga ruti pagsidaawak. Amangan no adamot atap da nga agilum-lumang ka iti nobyaw. Ha? Nobyaw? Ay, pakpakawan birthday. Anya kumaaga paw. Sa maysa, itakadi pa iti pannakinobyaw. Ay na. Anya ti amuta ngay. Amangan mo't no kasta ti atap dakan ka, maray. Amo mati sigod a kinalaing nga agatap ni Marituyang. Sigod nga iso ti radyo ti kabildatan. Hanggang saan, Maray? Adda sa bali ang makagapo, no apay akas jay ti aramiden da. Saan lang amin asyak ti sinirsirip dati istor na. Oray ka no dagiti istor di talaod kandaya, kat napanda sinirsirip. Kasta? Nay, apay ngay. Anyat pakibibiyangan da kadagiti istor, ta sirip-siripan da. Dayta, ti siripon ta... Ay, dayta ti ammon tayo, kunak kuma. Bayan nyo latta ida. Makasirip dan tulata iti pakaigapuan, ti panagbunga dagiti matada. Ay, sa anak amang rabrabak inteng. Ibagbagak, tinagsarsaritaan mi kan ni Marikwanang, tapno aksyonam. Sika ti kapitan. Iso akitaan, no anya ti kayat da amaramid. Awan amok dito. Iso nga rod nga amwam. Malalala. Bayam. Inaktuman mo't agsirip. Ay, kwa. Ang mga no sa balin tukit diti masirip ko. Dakas na. Inaangaw to mati amam. Ay, kwa. Saanin. Alawin. Bayam, tayo naktumot agsirip. Bareng masirip kun tumay. Doon niya ti sinirip-sirip da paribadaw. Kan Marituyang. Ay na kapitan, kas dala investigador. Agsapsapol dati business permit mi kano. No kasta. Agin inspeksyon da. Amok pa yan? Apay ngay. Awan nga minti permit to istorya. Awan tadi yumat ibagbaga ang kasapulan pa iti permit. Awan mat ibagbaga ka. Kwa. Di ayos lang mat. Kay-kayat mi pa yan O anya migan. Napan kayo nag-apply ti permit to istormaw. Wen tata. Pinampanunot ko nga min di imbagayo. Ididamo yu ti may nagsirip-sirip dito istor ko. Gusto saan ka day?
Wan, tata. Ala, idaras mo tapno si kati kaunaan ang makaala iti permit. Tano si kantulayangan ti legal ti negosyo na. No, siyempre, si kantulayangan ti mabati adirikpan dagiti taga-munisipyo intun umayda. Wan, tata. Talagang aramida kung di imbagayo kin ni Mang Sito, a sekretaryo ti asosasyon tayo. Nasayat. Mabalintag palista, Migan. Anya ti pailis tayo, tata. Uray, day talang nakalata soft drink. Tani talaga ang mawawak. Ilistan pailaan, tabayadak to inton at da kwarta, kwain. Mabalay. Basta da kayo, tata Badong, areglado. Thank you, Migan. Ay nabataw, adaw ti mangidaydayaw kadata. Hehehe, uray kaskasanaw, kasla professional ta. Talaga. Ado tinasurusuro kay ti panagkuykuyog mi kinisitaw. At iwag ton ninting batingteng, nalalaingak ton ngam isaw. Ay uray siyak mata, nalalaingak nga dayaw ngam ni Maribanang. Ay kahit na imbag ata napanunot ko tinang buwangay iti asosasyon. Imbag na napanunot ko matinang buwangay iti sabali a grupo ti babae. Malaksig iti women's club. Aywan gayam. Kumusta ngagpaison ti women's club? Tawan ka no mati mapan makimit-meeting no agpayap ni Maribanang iti meeting. No kasta. Sandan nga aktibaw. Ay kitsanin ti grupo main ti kay kayat da. Isa ka na yun mati-meeting may. Raber, anyamat nga tinapanunot yu a project. Kaunaan nga ilungalong may ti panagtaltalaw. Ijay pagserkan a kalsada nga agturong dito'y barangay ti kang runaan abantayan may. Okay. Masapol anadalaw sa kanayon ichan. Ala, makamo kayo iti dayta. Basta da kami matimang kita iti legalidad dagiti agbis-business dito'y barangay. Trabaho ko madagiti opisyal ti barangay dagito'y ngararamidon tayo. Ang mawansamay. Di dansan mapanunot, tagin enjoy dalatan ngagtugtugaw iti barangay haul. Ay, agay ayat da, taawanan tiaramidon da. Ikunada. Makitanto iti odi na. Anyas arami daw. Basta, makitanto iti odi na tuyang. Orayam. Thank you ka. Mapana kon ije ili. First time mo amay kan iti barangay clearance, Migan. No diti kabildatan. First time ko, kapitan. Ngam, namin adun anangalak iti clearance idi addaak pa iji barangay Marapait. Apay ngay anamin adu ka? Siyempre. Tinawan apabaruk ti permit ko nga agistor. Naragsakan ak nga rod, idi adda akon dito'y kabildatan. Ta saan akasapulan ti business permit. Kunaklanog na nayonan, ngam saan matgayam. Manu atawan mo ay aditay? Ha? Di yu pa'y amok, Kap? Iso nga rod adam-damagag. Talaga adi yu gayam ammon. No kasano ti kabayag kun dito'y kabildatan. Tawan pa'y matinagsensus iji balay mi manipod imakar kami dito'y. Iso nga rod. Kano ti akaryo dito'y kabildatan? Manu atawan yun ditay? 5 atawan min kapitan. Iso 5 atawan ko matan nga agis istor nga awan permit ko. Ano? Iso nga okay lang mat nga agpermitak itan. Uray ta nagumuma akmatan nga illegal ti istor ko. Ang makonsensya pa ikit din na. O sige ka pa, mapanak pa ije ili. Day tagayang permit ti sirsiri panda ba daw? Pakibiyangan da amin din Ay namarituyan, saan man nga agin lalaing ni Kabadong, amokmet a discretion ti kapitan ti barangay, ti maipapan ka na kita business permit nga ibagbagam. Kastaya. Ada sertipiko ni Kapitan Enteng maipapan dito istor ko.
Iso adi mo ibaga saan aligal ti panaglakaw. Ni marikwa ng may rumbang kumanga amom no anya talaga ti alagadan. Ay, di ka mangisoro, marituyang. Saan ka mat ngay sursuro, maray? Ay, say, kagawad. Kagawad ko na ka. Taag pa'y sumay, kagawad ka. Kutsi ka, ti pagwadan, dagiti ka baranggayan. Saan aga po, tanabayadam ti utang mo? Kat dadaulam matan to'y business ko. Madi ti kasta. Saan mo't, maray? Hey, msigay mapanakaw. Imbagak laang ti kayat apay baga ni badong ka. Ngam, di mo matdenggun ti bagak kuma. Isa sigay, mapanakaw. Naglukaw. Tas mo damot ti sasawanda. Delikado Nakasuro dalat basit. Kunamlan asino dan akon di kontra. Sabagay, adamot barangay permit to store ko. Apay ko maapakadanagak ti ibagbaga da marituyang kan kabadong. Ha? Adula amin nga amuda. Ang yaman na kada kayo ang tatabadong. Imado ti customer ko. Tatalagamot ang pinaado kong tilako. Tapno makasubutak itimbayad ko iti permit. Kasta ati ag business. Imbag nakautang ak itinayon ti punak. Iso ang makompleto kitang tilako. Makita nga ron, Megan. Kasla mini grocery matan to store mo. Wan tata. Ang mga no sa anak to matan na makautangkan ka. Dependento tata. Basta agbay bayad kayo, awang problema. Sumit lang awanan ti makus customer ni Kwanan. Na dito'y mat gaya man ayan ti store mo ti ado ti customer. Nagaduda. Imado nga minan tilako ka. Mini grocery ti permit ko. Iso nga inadokmetin at tilako. Tapno makasubutak. Gusto iya. Anya nga iti makunang pare inteng. Ay kastoy na pare ba daw? Awan matkat kumati problema dagiti adda store na. Nga oras saan da nga permit. Sang kabasit matla tilako da. Aya, kasta ka na. Ada matla kada tayon ang kakabaranggayan da ita. Di akikinawatan tayo kumamahit. Ay saan? Saan pare? Pag-aapaan kit di dagiti aglaklako da ita banag Nang runan nukas ken Megan aligal. Tadda permit nan. Siyempre, agsakit mo't at inakam na, no adda di agpermit dita. Siyempre, sana patas ti trato iti daytan, sana ya. Nalay ka mo't aparay. Amo mga ibaga ita daytan. Nakadalmat ka ti tao. Agis iskwilak mo'ten kay. Kasta yan. Jack amo dayta aparay. Di kaya ko asawan. Ado mo'ten tinadal ko may papan iti panangipataray ti barangay. Anya? Nangaw ka mo't pare. Ay, saan ngang angaw day ti pare? Agsaga nakakit din tapno saan kanto makikigtot kalpasan ti talo atawan manipod ita. Gaputa. Siyaktan ti kapitan! Ay, kagawad. Agisir-sira ka mo't kat bigbigat pa ilaang. Manipod in lukat ko itay bigat. Awan pa iti oray may sangain may gimatang iti oray kindila ko ba. So nga agsara pailaang. Ay, apag isaw. Tay. Sige, tulungan ka nga agirikap. Uray taman man nun samot at talagang tilakaw. Wag. Ta sa anak pa'y anapan nagsakada. Alaman nga rod, tulungan naktak no dardaras. Talaga adarasan ta Tamadamdama lang. Sumunga din dagiti umay mangisara. Anya, umay mangisara? Wan kagawad. Abdan dagiti taga-munisipyo nga agisara ka dagiti istaw nga awan ti business permit da. Iso nga isaratan. Takababay ni usuda pa iti mangisara. Anya. Imayak, tamok apaya bandak mo't lang, parenteng. Kapitan ko na kuma. Ewan. Talaga apaayaban ka kumakan ni Kwaraw, dudi ka pa ilimay. Agpaiso, ti kinuna ni Kapitan, Kabadong. Agure kayo. Pagkaysan daksa talaga, da kayo nga opisyal ti barangay.
Abay! Anyat madingay naramid ka! Di ka agungat apa. No ti pa nang report ko kadagiti adu nga store nga awan business permit dati gapuna ag gisaen da kita. Ha, sorry. Jak akway na nagbasulak iti dayta. Uri ag titinaltal tayo. Ay! Pare ba daw? Agparbang kamad Pinaya banda ka. Tapno yabkas may ti panagyaman mikan ka. What? Tapay. Anyat yamanin nyo kanyat ngay. Kwa. Siya ka mismo, ti mangibaga. Pudno nga damot nagbindutak. Ngam pagyamanak pailaeng, ta nairanrana, asa anak anairamraman. Save by the barangay tanod, ya isturkaw. Ta nairana, anak harikap, idiin may dagiti taga munisipyo. Ngam oray no kasta, amok anak kabasulak. Ngam sana pagsakitan tinagam ko ti inaramid mo. Nudigat pagyamanak. Pagyamanan mi nga opisyal ti barangay. Anya? Ewan pare. Trabaho mi kumaday jay ngay naramid mo. Manya nga ron kit nagliway kami. Isugagyaman kami apara. Pindaya banda ka tayo kasmi ti panagyaman may. Anya? Kastagayam. Day tagayam ti gapunan no apay nga inayabandak. Uy, sikatin ng lukat. Kadagiti kaslabulag amatami. Ha? Ala, nakapuntos ka manen, Tata Badong. Saya atam lata ti aramid mo. Tabarang mga bakkan tumatan, kapitan. Ala, sige! Dito ang tinagdibusan ti sabali pa nga istorya. Ana daw manipod iti dintog kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti direksyon, Boy Chipaklay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.